Yes, nitubatangirira program Eiraka ebiro na 22 ebyarabo mu kwezi okwa katano kandi twaheruka kureba ne sabite yahwire izobere rwakana ishaha nkezi ubutuba turi mu rutoro ahito atayisabe bembezi kuruga umurika barore hamwe na Fort Portal City ubunaku president yabe na taya umucyange echo arukurambura ku parish development model eriyo nekora tukaganiraho na MPs bo mwanyogo ababiri barimo Honorable Linda Irene ababiri barimo Honorable Alex Ruhonda hamwe na chairperson w'intebe ya katano umwami Richard Eihanga ahabwa Kabarore district tukagamba shonga stars zimwe na zumwe konka kwihobo twizire tuzombyanga bitari bumwe na bumwe nkatayar west na munonga turi kureta butunu ebyo byone bigenda omisho mbyanga e president abire na Tayira tube turiyo muri ruwero irizo watwasibo muri nakasongora ahayibwire projects nyinji munonga nangwe zimwe twazireba no mu makuru agenshonga aharisha ibiri ahito ari ba factory je kubanetera tani zikurenga 10 za muhogo kandi zifite katekangurizija kongera ahantasiya y'abantu omucyange echo ibintu byinji na munonga bakaba batari bagenshonga ni nyenda kusima Martin Nebye hamwe na Diana kwakunda na Olivia by the way tusiya habara maji kandi Katayar West nyongera kubahamisiriza ngo ibiro 3 byo kwa mukaga ntuje ko baretera butune birabembe gendo misho ar Anglican site yana mugongo hamwe na Catholic shrine turi kubaretera birabembe gendo misho turi kwijuka kandi turi kujaguza abajurizi ba Uganda burwakana zabara kubashayisha tutamuna program y'Iraka ayitwa ntutera touch on bintu bitari bumwe na bumwe biri nyamwinji ubwiro bwinji tukira kureta bebembezi barengera hari yomwe abatirwa karona nabo government rufite ko mbyanga kureba ngo intunguka yagendo misho tubabuza ibintu nibabireba bata byahikankahi ebe bagenderere kora turi kutanduka mwako gwe BMP hano nibiha ebibisyaho emukono nibiha ebikiremere nibiha kandi abakyeveremere kandi habasa korwa ki konka ahabwe kireki twine umwebembezi kandi nabone ija futera touch on bintu bitari bumwe na bumwe kandi tuje kutanduka no kugamba hakarura ka NRM erizoba narebo kitindisa Dr. Tango Doy yarga yagira kuyashobora ahakugururo buraterwe nyencha kare hamwe myanye taratere niratere ninja kongera kujibagambira narika babnyura yaje ngo tubaratera kujya ngo umwembezi w'Ihanga ni yarabari yagira ngo nana aba arua bine petitions nyingi nabo tubaratere izobere ya nyencha kare kandi nana yagamana n'imyanya ndijeratere kandi haza hona na sente ziburu umuntu ayine ikitego cy'umwanya ugwara yesimbo sente zaine kuba nashashura ibintu tuje kongera kubitera utoki so ndagamba akaruka inari ubu tuyinewe nakagamba hoki kuturaheze ndakwija kugamba okake nana aha government ya Rwanda umukisange cyukiye 2021 kwisi hate 2025 ebiyabe yerekerere gukora ibintu bikurenga 5 na mushanje byaraganisa abanya Uganda yahika aha percentage kandi percentage yasigarayo nebasa kujikora umbwiro bwasigarayo ninga na nebindi ebitubije kuba nitubanjura ubu nyine ni Rt.Hon.Thomas Tayebwa kandi ubu ni deputy speaker w'ishengero ya Uganda kandi agaraka ajwekera mitoma y'amatemba umishengero ryo rumwe Rt.Hon. Twakwakira we bari munonga yedi yes na ninyenda ngo uramusiyana munonga habantu baruhinda north inatera imbogo nkageta mitoma north yes ruhinde y'amatemba akwa ni mangu balino batureba by the way takatandikire nyenda kwa manyisa ngo turi live aha tayari FM 9.0 turi live aha both online na on radio na aha TV so Rt.Hon. Basakura musi haba balino batureba nashima kantandike kuramutse niwe yes na kuramutse ninya nakiro kwakira yes eryibanja ryaho abariyoni batureba n'abariyoni baturikirize mwena nabaramutse nashimira kubaha kandi ninyenda kusima abakura tayari aba program nunji zimukutoreka indeba makuru ganyu burizoba buracyanshemeza kurango burengero izoba yona n'umukwataje ku rugabunyoro mpaka Kisoro kandi mukiza n'abantu kugamba mu rurimi rwabo mu rukonjo mu rufumbira cya kabiri ninda kwasima munonga abokora ngo mutikiza urutaye rwa president Rt.Hon. abo kuba president umukuru w'Ihanga ryo nashobora ibintu byinja hamwe ngenzere nawe so mwebare kwika kuranga mayisa abantu mu bicika bimwe na bimwe abatagiziro mugisha kubana batambura nawe ningira irizaba hamwe na nindeba niboreka ka video hariyo natambura itetuyo nitikoza kugeza ku muhika muri kwiruka hino wagira ngo
argango ngunaka AI ino waje namya nkanyeberiro ninye basigire hati yo wabirotariho yo wabirotariho yo no down AI yo wabasigire umujuzi wo kubanza ni kugambira ngo mushija katera kacucu mushija inamanige na erebera in fact nkaba force kumubuza aho umwe bazo butwe turi kumufata namya ndkonkanti mzee no chukurota yashobora yambuze busasayize binkora namwereka ukundi kwirukanga ukundi kutera press ups nacyo yashobora busasayize byakora ni discipline y'amani ni ndeba na nabana ebisasayize byakora na ntambure ya kutambura na nitaba ryo mu myaka 22 tokukibaso nyenda kubasema abo kuranga umumushizeho abantu bayerebera kandi ni nsima n'abantu bona bijira mwakira na no kurinjiriye we bari mnonga kandi nyenda kuraganisa abareba kugira ngo tuje kugumizamo kuguma nutubereka entaye za president aharabe naza hona abo kuba nizo bari rwa mukaga na ija kuba ryo wa myano wanye kisa cya mukama umurugomba ground za budu ntuyija arada naija kuba ryo mu rugomba kandi ntuyija kubisyaho butunu ebirabe n'ibigendo misho haro n'imikore turije kubisyaho 30th kuko nija kongera kuje bagambira wa myano wanje kabanda nawe naza ko yene mukorwa amani katayari wese umuzamo no kubereka emukoro kuko yerabe negenda omisho yona ratureburanira ngo tutandikiraho erizoba nirya hamuhero turukwirira kutera umurungereze kitwa kubasa kweta tia ya katano ningashi iteve ya mutu yo kuronda ba delegates abaza district abakibine cyane ari ururwe mbije kubona buterwa izoba rya nyincakare yes namazima haro district zitaratere nko ku tango doyi ya gamba ezirumu aruwa city ezirumu amurata aho kugira ngo na amurata kugira ngo harumu petitions nyingi ya gamba haru bunyoro sub region hamwe na Greater Ruwero districts aho kugira ngo Greater Ruwero no president abirari na bunyoro sub region ahabo kugira ngo naija kugira ahiyata yabo mukoro gwa nyincakare konka districts nyingi zija kutera karuru izoberi ya nyincakare ayibwizire n'ubuterwa iyo nkomo mbebembezo bakuru mu kibine kandi uri na ex officio omsek ya NRM no reba ngo buryo n'ubugenda kurunjo misho no buryo n'ubugendaje kandi nyoti nyesimbireho mu byobo narinyenda kucukubuza ubwo butaji tinyesimbireho konka niyenda kwanza naya sima abantu ba Uganda mwena abo kurikiriza umuranga gwa president umuranga gw'ekibina cha NRM kugira ngo mwejumbire narishimwetabe umubururu bo kuronda abebembeze banyu abakabondo ka NRM abantu babigiremo munonga cyashanyaraza ninjukizo barya Rt.Hon.Thomas ka LC1 2018 integrateri yes nkarebo nkanimba reba ha makuru hamwe live nkaro umurimo ogumwakozere abantu bona bayeta bamusoni insima abantu kandi kagerezo kuba kuzamo businge kuba ko businge kureka of course obuciye buce na bamarika kubabire nibe murika abastani babona hibara batahama so konka kagenzereje munonga so far so good kandi ebebe biceka ibakonjerayo icyo no kugezaho kureba ngo itonko mu family ya NRM tajiro twasigenyima abo kuba ikine citu icyabaye NRM okay so yaba mukama witu yaba mukuru w'ekibina hina hari kandi kikubasa kuba abantu amwe kibakozere bize babara kutebekanisha naki icyeco nitujunisa ubwo mu cyabo kugira ngo ikine kibina citu kuba flexible tukabahereza chance nje kandi turonda akabakura za district kandi mpamyano kaza kugendaje abantu nibaza kurondaje icyo kintu ubukakafu ekikure kingushaba abantu na munonga no kuronda abebembezi abararete kumwa abantu kuronda omwebembezi otaraze kubaganisa abantu abuko wori chairman LC5 wa NRM okay wori chairman wa NRM wa district twena niwe twirukiraho tokore korubasho itwite ba MP nimbasa kore korubasho mbasa kujya nti uterero mucyara cyo kwebera umucyara wanje aho wanje Juliet ni muronda so ni ngambira abantu kuba makaru hauka ni mikorere okay konka nandi chairman LC5 tinkaja nti mutatera Juliet akaruru wori chairman wa district wa structure sorry nandi chairman wa district wa NRM habwachi habo kuba honorable Juliet
kwaragire obuzibu n'abantu bashimiye kwirikiro wanje kujurizayo. Okay? So nintekwa kurango ndi as neutral as possible. Nobu nokwanyine feelings zanje. So abebembeza bitkwenda abarayombekeje kibina kitu nabebembezi abarakorera abantu bona batabacwiremu bakabareta hamwe. Iyo niyo challenge mpango mu NRM indi kureba twine kushanga ngo chairman wa NRM takurengana n'abandi bebembezi kandi chairman wa NRM we yatakurengine n'abandi we naza kugashaki. Ecya kabiri hatumana mubonda ba chairman ba NRM nimba habura kugira ngo ubo mubene mumanya yabo ni coordination yonka tibakora program za government nga chairman wa NRM torambuzo rugudo wa district chairman wa NRM wa cyaro torambuzo rugudo tuwaza kwita karuru kabantu baza kushanga hinda yesi kanchakare yagambira amatati niko barete abo ni bababiha yaba hakatwa ni bababiha kanshi we na ruiha na ninka hari kushitama iba kushara mengudo budget ntujikoro mu parliament. Okay? Ndijo korero mu council tari member wa council ya district. Okay? Tani member wa parliament shana yabari member wa parliament kandi anna chairman wati wa NRM wa district. So we omurimo gwenu go kunywanisa abantu kuhikanisa abantu then chindi akabakarebuzi wa program za NRM akaturetero rugambo. Yes, akabo kureba aboko wataine na no rusaro kuja kemereza program. Yes. Konka no kuja kareba ceza kureba akandika reporter, okay? Akadisindiko mu secretary general wechibina na ashitamo mu cabinet. Hata aho secretary general na jabitisi. Narish akatweto mu nchiko. Aboko ati nyewonka flag bearer wa NRM aha constituency and the chairperson wa NRM wa constituency Ruhinda North. So chairman wa district wa NRM ni mkama wanje mu bya NRM. Okay? So hati ashemere yaje byareba ni mkama wanje mu bya NRM konka hinku ikata kuhikayo. Yes. Aboko ni mpianza kuhika mu parliament ahinku basa kweta abakoze kubo murimo hati wo kweta kuzayo nimbasa kubanyine ndije mikono yinkwika because niyonka member wa parliament nemogwa oversight narishogo kurebuza kurangu programs za government bazitekaje umukorekire. So bache abakwambiye nahuriye mu habantera inyoma zombe ndi ya program bunyoro ijon kandi toro mbire ndurenzori abantu bariyo nibijana bamwe bita abachairman ba NRM kandi batoreka ngo nibo barakore ngo babatagireho program tuzirakora mu district tuzakorenka ibyo ne chairman wa NRM tayinago amani geye nago kushuganisa abantu akabanywanisa akarango yaba coordinatinga ya mobilizingire kibina kitu. Okay? Then aho kibina kitu kijyo mu butegetsi kine agani mataji ga government agichikurabira mu kwisiriza program zabo. So naenda ngwecho nshoborera abantu abari kutureba n'abaturikirije kugira ngo wanonda chairman wa NRM icyo kwanza cyabyona no kureta obusinge omucyanga nyowe na wansingo mukarura nyincha kare ninja in fact twarugaho ninkora niyo byakaruni babya konka nabakubika nzigu bakurata abagenzi babo twine za district zimwezo ushanga ngo bacyamano NRM bariyo nibirukanga ryo gunu actually nanyenda kubuza abo kuba tinkumanya ubuguru aha nyuma ya byona ko sati no reburi nubuza kurata flag bearers abantu abine abakwenda kwate bendera kingi haru district ziri kumanya in fact in district turuho tubentureba mu kutunkanya umwazyo chairman wa district w'ikibina utwireho abantu barukutambuka n'ibgambo biremire kandi abantu bari very senior umukibina ahaza WhatsApp ezo kandi ko kuza kufresi ngo reba mbere gumukarura kahwire akenkumi 2020 akatwatereye akumwatire muri yo mu lockdown muri kuronda ba flag bearer kandi nabushanga kinemu akakwate nakarura kayono kaza kuzaho abo kugira ngo maybe nko mwese imbereho utaru kwatanisa
takuhagira uwarkwenda ngo ayije kuba n'uwija kwate bendera so ushanga bari nubajumira na hati imbuyo kugita abantu kandi bari nubongera futa ate noraye didia ba chairman ba district abamwe okay nibo bakwereta rebe bizibu okemero kashanga ngo kashanga chairman wa district naza kwa pointinga barahereze oshongu warabe na hebendera ebendera ne kwa abantu nuja no karonda wo ino muntu okay no murondera konkati nora wo chairman wa NRM wa district abantu mweni bija bajya NRM gute kumwenda abo kwa chairman agambira ati kandi ati otuma abantu abamu okay abatakwisiza na chairman bajya nkonkabwa ci NRM miliyoni shitamira abita bitkwenda konkati bakopa nyineka abo kuba nkakavaringa akaruruke 2015 ahari nambori aka NRM bakuronda abebembezi aba national vice chairpersons ninjuka ikiro cya kabiri ahamuheru kuza kwendera hakabaho debate y'amana mnongo bubu Rt.Hon bamama babaze yanda kwesi the late Jacob Ranyamukama muhumze kurungi akayesimbiro mu North akara abantu bije akarukuma nkapakaruka mana kutwagire garaka abo president akayija bakwasire mukono actually ninjuka the late Sebana mukama muhumze kurungi rather Sebagara yeno ya akagambira aho junguru runja no as a special guest of president ari kugira ngo abandi ngo kubashitama na chairman w'ikibina bikiriza kurugamo chairman w'Eihanga ariona yihamu aba regions hatwe wa district yagwa chata kwihamwa abamagombora chairman wogambireje konka kandi kuwa ikawatera mu yutani wabanza wajya ngo bakashitama bikiriza kurugamo hati kuwa heza chairman w'ikibina yihamu kubashitama na chairman bikiriza consensus by the way need encouraging consensus building because mwashitama nkabechika mukichirizangana ni cyangwa isebindi echecho nyo yaba hine chairman wa NRM wa district oriona akorecho ari kugira ngo no bantu umuza kutanyaguza namu abachi mutakushitama mukaganira echo kikiri konka ekitashikire okay ni wagira ngo for example yiham okay nabasana no kwenda by the way President Museveni urimero akozesa nakozesa takakozesa urimero kuragira mu bindi byo abo kanshitamire nyobunya ubunayisemba wa deputy speaker akanshaba yanjera yanshoborera yanje tukonka to kureba ekiki ntiza kutukora giti na kiti nanye natahishonge zanje twahajana narwo najya nkonka iwe nkamukuru w'Eihanga no reba hare kuncuza no manye bintakumanya no accessing intelligence entaku accessing mukama wanje nikiriza kandi ninza kwagira umuntu obuseke yarabya nano museke natarobwire mubanza mwatarobwire mwahajana takufaka game kakajati ninyenda nanka ninjira so nico ndi kugambira ababa bebembese wori chairman wa NRM okije okajoti ninyenda yedidia ninyenda Tayebwa okay ninyenda owe then abandi okajota abantu bo bakozira ukahinguza kano bawazare nyoni mbasa kwemerera nkanye nindonda karuru nje ntabantu baruhinda nose ogo mucyara akozere genitwi and supporting jiro munanga nimba shaba ninzana no kumufera aboko nawe kari kaje kumufera mugaruka nje kuba deputy speaker ndiyo nindonda campaign haboko tindi ni charge think controlling electoral process konka chairman wa movement no banoronda ba registrar okay no banoronda no participating ngomkonda ba registrar no participating ngomkronda barakuma karuru no shitamana ba RDC na baha ku planning jara karuru ke kibina think teka ononda kunyiba habo ko inamani so ninza kora think kwizera tizeze ntarahize kutangira ukahurira mihoro batandika kujihayo so nyowe ekintu kimwe abakuza kuronda karuru nyencha kare Eihanga ryona
nimba shapa muronde abantu abarareta butebekana abataracwanyagure mu bamembo ba NRM abarakore nabona ayo bakwikirizangana nabo na nabi batakwikirizangana nabo hatariho kushorora webare mnonko ko basakamurwa watwegitaho program yo noreba ne Eiraka kandi umjenyi witwa Rt.Hon.Thomas Tayebwa ari kushokera Ruhinda North umishengero y'Eihanga kandi akagaruka akakora nka deputy speaker w'ishengero iri 11 erya Uganda turiho tugamasho nga zitari zimwe na zimwe kandi turi live aha TV konka nabo no basana kutushanga aha YouTube koko basa kuba umushoro noreba ngo mbaza gushara nko mudakika 5 kore waherukire gushashurizo bankeri no basa kuza aha YouTube aha Tayar West kandi no basa kuza Tayar West TV on all social media no kuzaha X no kuzaha Instagram no kuzaha TikTok niyo hando yitukoresa Tayar West TV kandi turina live ahari 9 katonyezo 0 Tayari FM Tayari FM neshangwa umutawuni ya bitereko umuruhinda kandi no basa kujikwata na waza aha online waza NSH ingiro banokoresa Chrome banokoresa Mozilla izo musumu typinga mu 9 katonyezo 0 noza kureba haze Tayari FM bantu wimata ukora tele program eji tuga mashonga nyingi turukuhendereje nyenda yo kugira ngo abo kuza kwesa imantebe ya 5 nareba chairman w'akarurum NRM yaje ngo bijashashura emitwaro 50 abo kwenda kwesimba kuba baciye persons ba district bako bashashura fees kwinga emitwaro 50 kandi abanda abo kuza aha district ninga city konka eziya itangu mainstream positions mbako bashashura emitwaro 10 then aba league usimanyo guna yebembera league y'abakazi yeminyeto y'abakozi y'aba veterani na ija kubana shashura emitwaro 10 kandi nana deno abundo burukora tansi bija kwamba shashura emitwaro 5 kurijira haritango doy Rt.Hon yana kutukendera inshongeji tugambe ahanshonga ya akaruru kona kaina remo ko karukutwazugamo arho efumyori nyankore mumyano wanje akarga kugicijwe nasheka naka akajya ngo bahinda makuba baguruka makombi hinda nkenkuba bakahinda nkenkuba kongesha yo guruka baguruka nkenkombe no mekombe nakamanyiso ko bucurezi so nubahinda bagamba nkenkuba konka baguruka makombe umukaruraka numumutwereka NRM register ermwa abantu miliyoni 18 akaruraka aka LC1 ka participatingwa mu miliyoni ijo kanyine Honorable James Tweheyo Dr. Arukungambira miliyoni 19 nzo participatinga bakora batkonka ishaya muhera habururu tureba president akwisiana bururi 10 rather miliyoni 10 ekikuchira kubaho n'ikitugiye ngo abana namwe tufutera karuru ninga umuregister mwene abantu abatari ba NRM no hati umudyeji exercise jeterum itekateka kufiri kwizuza offices miliyoni 2 network offices zonga yes abakuziza yes okay miliyoni 2 network because abantu 35 buri cyaro then ujo gita haba muruka ugita haba municipality ugita haba gombora haba district nachi ba sek nachi byona now waheza kubara ezeze offices of course ata honishkoreka ngo ahito atandikira nko mwaka gwe 2021 twihayo bururu miliyoni mukaga so ahito atandikira mwene 2.5 million zo kutandikiraho ezo ziryo mu bank twenda tugamba mukubi abo kezo zuzirise cyahwi wakirebe so now abantu okwija bakabura kutera amuhero of course abantu akarura kakuterwa amuhero nanye banshobera tubakwenda kweta bo mbyakaruru no tubakwenda kweta amwe bariyo ko mihanda yabo bachikonka ninjira bingi nkakunu but NRM yasinje cyahwire nko kuna abajyangu ukiryo mushaho bamaona ko kona karyo mushaho konka ati ntuza kutamo umuhigo muhango tuhiga abantu bingi bije batere ntuza kutambura buri kona yihangere tukuronda karuru ka muzeyi nana karuru ka ba flag bearer ntuza kwetora buri hamwe ntuza kurangu twakoze sales offices kwiha y'abantu kutera kandi iki cya Uganda yonka nensi yona ndebera amahanga gamwe turn up 18% enaga kureta 99% nkumanyabo real 99% hekuruga konka itwitwe ntumanyangu as long as twasinga kandi twasinga convincing nane namba zito ikindi no joreba echo kureberaho
ati twihayo obururobwe oburi kwingana miliyoni 6 cyagwanya kabaye n'obururu miliyoni 3.6 Kampala na Wakiso yonka akasinziso buri emitwaro 5 wareba obwe kuba yirundo mukanya kamwe yes okay wakwata hari MPs twine bishatashatu na mukaga NRM aine enupu MPs atano mshanju hadiata na mshanju babiri bonka nibo bari kuruga heru ya Buganda hona yebona ambeshe owamanjia kuruga bududa na hona rebo manjiri umana MP jinja so tetwantu barati tukubara ngu nogira tufeka gagendero mukahe twine kibaro cito kandi ntumanye kibaro cito ayikiriyo ni kitwara so ogogo ri kujangu konkashi kamwagira abantu bingi bakija baketa bo mukaruru bakajati bakahenda abatizire ekikura muheru niruza iseze twihayo against ezabandi itwe twafu no bururu miliyoni 8 zonkati bari bihayo bungaye ntubasa kuyayo 8 biheyemo no basa kuyihayo 12 biheye 11 okay ako kaburi yomwe nakreminga enambeza ikikushira kunyerekereza no kujya gushanga mwebembezi konka mandate ninga abantu abakwerize ubwese kugira ngo be ni wabebembera nuborabo yine miliyoni 18 miliyoni mukaga zonka za kutera indirectly nikibasa kuba nikimanyisa ngo miliyoni 12 zazita kwine mu bwese kugira ngo be ni wayebembera nyenda kusima aba National Electoral Commission abo kugira ngo batira amani minjo media kuguma batere hururu yo kugira ngo abantu bagende bekebere umuza register bagende kandi hati nyina namasuko kugira ngo numuza kwija aba Electoral Commission mutwerezo bona ngo kumanyisa abantu ngo batera karura kuba n'ikintu cyo mugashoza mu kugura itorebo yagamba nabajya gucyahwira no butakwatsatakatira konkizo beri yo kwimikoza kabara kuzafutera karura mu kinji manyisa ngo wawo wamare meso bururu kandi nakigambire actually mu buri kabusha abo kuba nayaferwa kawe kandi opponent we yatunga so wawe nayaferwa karuru kamwe kandi yaferwa na ka opponent akiyatunga kandi so futera karone kintu cyukuru munonga nyina amasuko kugira ngo akakuturiyo ntuza kuzamuvota atana kuneja ko yongera ko zikuye 2 uretse kuyera 19 na mukaga abateza bakarumba gumana bashuma kandi n'umuga gwa buri muntu kuronda uramwebembere noha na nyina nzahanshonge ndijo nayi nakakwate naka no hine cyo wagamba ni nje shimwe ko nishoborora wagira ngo hatera abo kwa 2024 akatera abantu miliyoni 10 okay 2021 yes ngo cyamanyisa ababo abatatera nguti bakwaje naje tibakujya mu bwese nga politics tweba kuzikora echo ni standard yensi yona okay wena omuntu uri interested narishoro kwenda kuronda mwebembezi weye nayimuka nayirondera maybe bari abakacambaje ngo abandi nibaza kundondera ya tata yatera kikacona yabo wakireba abo kuba usually ojo kwijore bitento zo mbyaro ntureba abantu abakwakanisa tubakubura kwije abakwakanisa ijo reba baroreza mbaga nibo babanza otakashtamisi zabagenyi nibo bakurya nibo bakwanza barya nibo bakwija bakenda mu z'ebitumba bakireba so abantu abakwakanisa tibabura kutera karuru nanakahe kabo asha kugambire cyo mutawuni abona kabo konka ababa bari mu butegetsi bacho abachahwiri titukufayo titukugira so konkani injira nko kuagamba ntuza kwetaga kwegesa mnonga abantu kwisha kutera karuru bamanye ngo n'ikintu cyo muhendo kwerondera abebembezi babo wewe mnonga right honorable turi live aha cyendanye n'akatonyezo 0 tayari FM kandi turi na live aha TV no basa kubona tureba decoder zona turi aha AZAM turi aha Zuku turi aha StarTimes ya dish turi aha StarTimes ya antenna kandi turi na aha FreeToAir kandi yo ine app no basa ku downloadinga app ya from mobile nabwo be no tureba aho uri kubora hona uri kureba Tayari West TV kandi umbwire butari buringwa tujya kubaturina na aha DSTV hamwe na Go TV twatwagireho ntija kongera kubamanyisa kugira ngo muturebe nani yano tuzahamura mu gundi nagugwi nakakwate naka abo kubona bugwi nakakwate nakaruru akaruru akahwira ke kumibiraro nagumwe ni byinshi byaraganisibwe waza kubicwa gukora list yo kugira ngo iki n'ibintu biri bitano atano na mushanje byaraganisibwe gukora
konka bikihwamu engingo itano ezirumu okuhangaho emirimo hamwe na emirimo n'obwiga okuhangaho emirimo n'okurwanisa obworo ninga sho okuhanga obwiga hakaharimu okutungura ebyobwegese actually hakaba okuraganisibwa kugira ngu tine sente zona ezirije kuba nizihwaho aha muzire ahabukuba tukuza kutera akarura ko hakargira kushora report umwaka gw'2020 yabenereka ngo buciga nkaga na very ahariga n'abana abemyaka eri kuzayishomero batakuzayishomero enshonga yibaheriza waki batakuzayo bakamba ngo tubar kubasa bishare ebyamashomero ago president yaraganisa kugira ngo kutandika na ekisanje ekininga encourage tarije ko bakushashura sente byamashomero ekeri enshonga ya kabiri enshonga ya kashatu ninga ingingo ya kashatu ekeri ahakutunga amizi marungi kugisya hihina n'abantu hamwe no kutebekanisa ebyamagara enshonga ya kana ekabiri yo kuretaho uburinganiza hamwe ekeri yo kuretaho uburinganiza justice and equity kandi ya katano ingingo ekabiri eyebyentasya hamwe economic and political integration ningashi okuhikanisa ebyentasya hamwe na nebyo butegeki kubikanisa abantu bona. Now usually chairman director wa manifesto implementation president's office omwami bashasha ubwashuza report ibashuhiza umwaka gwa 2024 kunkubasa kubona ina referringaho nkareba nagamba ngu obucekasha tunamushanjwa harigana ubwa ibyakorwa tukuza kwika umwaka gw'2024 no gututira amabega akana yereka ngo protection of life and property niyo yabire ningashi okurinda amagara abantu n'ebintu byabo nico cyakirize yo gukorwa je haribe byaraganisibwe kikakintu bucekaro na mushanju kandi yagira ngo icyakirize yo gukorwa kubi kikaba kirike byentasya na nebyo butegeke byo buringaniza ikiyaherize percent ya 20 kandi yagira ngo justice and equity yagereza obuceka abiri na bubiri ejo manifesto eyimwaraganise right honorable nka NRM kanana ebumwizire numukora kanana ababa implementation abo kwambarebo kubiro kugendo mijo bo munkaba rero mbagira ngo ayibashohorize that report bakambereka ngo ebyabe bitakakozurwe bikaba biri byingi waza kutera mutoki noreba ebumwaraganise abanya-Uganda nibyo muriyo numukora ninga na n'ubururu obwarigere ziriya miliyoni mukagana n'imitware yarengere mu hatu nubasa kucyendera ahubwo bitishirize bye byaraganisibwe webare mnonga didi kandi ndidi ngo kuwa kigamba ebe byaraganisibwe okutubira ndi performinga abo kuba obucweka ashatu na mushanju ndidi ngo kuwa gamba bibire byahikirizibwe 100%. Ubucweka ana I think nana na mukaga na kureba mu record zanje yes buryo mu progress so target yitu ni percent ya 89 twaza kumara tamu yitu ubucweka 89 mbe mwakira 100%. yes hatona ni hayo 89 tinkusinge cyaro citu first grade joteyo murembe mnonga yabo kwa nekigezo politics nechiges tubaka handika of find me in the staff room no tibaka hope you find me in the staff room because once in kayo kukora so emyaka etane hwire ninza kuija onchebere okay so one onchebera nintekwa indeed kwereka ngu nkozire kineki so nani ndeba omu record zit echo kwancha byona omanyengu eche sanja echi covid yatirensi kubi now government ya Ugandeji eri kwija omu butegetsi president Museveni agumire nakibamanyisa omunonga nakibegesa tukaba twine economy eyabire emerire za T3 na za C3 tinkumanyiwe nako ekigezo za T zikazirizi aka harimu etabe akaba harimu tini etabe amajani na nebyo burambuzi tourism tea and tobacco yes. Then C's aka harimu coffee aka harimu copper na tobacco compare iteki izobere aka harimu coffee harimu copper should I say cotton ninga natebereza no manyaturi makerere omwana no manyaru teke nibateko RT so ndija kiyanje hari RT yanjeho ka K yaba RTK bambuza ngo niki yaja ni rutuku
twabuza rutuku niki rutuke ruteke so cotton wabika inabika cotton nahona konka hati obwiro bwa covid kubwizire ensi yona yakingaho okay economy yitu torahurira abantu nibataka ngo tibine cyo kurya tibine shukari obwahwire bakana bapimira shukari ngo tibine soda hati ba doctor nibabajyaho ne barwaza torahurira ngo babuzirwe bia okombeka ukagumiza mundi kutambura za cementi ebitahimbwa byona so achievement yo kubanza neyo kombeka a resilient economy ecya kabiri owabira hurikirize abakurata ebyo mu region esente zitu nizo sente ezakirizeyo kugira amani. I think mu Africa twatunka abana amba yakabiri nare yo kubanza Kenya shilling ekagwa yasa hinkomo okay Tanzania shilling yagwa South Sudan yo yakwa ya Congo yaje kurata eyite kagumira stable okay ba investable na batandika kurikira habwa covid yatirensi yona ekikumanyisa ngo hati ebyentasa yihanga bitu byemerire amusinje guhamire munonga kandi ebyentasa yihanga byabetemerira amusinje guhamire emhendo y'ebintu neza kwiyongera narishi inflation oshange ngo kiteretse sabuni cha nimwijiko bushukari yaba yatemba n'amajuta amajuta bwayikabona n'umuri kanana kana butagabona ebyo byona hati tobekere NRM yombekere economy narishi entasi yihanga ehamire kujya ntibasa kwebesa onkihanga abanda bakwijana bo kutagira so ejo nekintu kikuru munonga omu achievements za NRM ecya kabiri ahimbwire kurebera muri kodizo zihwire umgiye cyasanja tukozere mirimo eri kurenga miliyoni na munonga eri create programs nka parish development model aha abantu bari kwekozeseza konkati turese na neji program nka grow y'abacyara babe bari mu business hati ntibahereza sente kugira ngo beyongereho orebereje ya skilling abana bari mu presidential hubs abana omwana benagamba hati ninkozesa abantu bakwingana bati ogogo no mwana wabe ari street konkati nawe yatangiye kujaki yatangiye kukozesa omyago agriculture nyoni nduga omukicweka echo mwana okay hati ogogo omwaka ogo 2025 tutwire ebaga miliyoni mukaga n'emitwaro 87 zo mwani okay eziri kwi ezakiro nkaga ezitwihire mu sente kuna nindeba omuri kodi yanje trillion mukaga na billion rushanjo omumwani gwenga ezeze sente ziriyo nishuma umuntu waburije nambwe nico nyencha kene nza kusiba ntungamo yes wa Nelson na ruganto mukaruka nje mitoma ndiyo nishuma ntintunga nje to kwaturiyo live no kwiruka ninza kwirukanga abo kugira ngo tukunde tagire umucyara waburisho okay so wareba eze sente zona ziriyo nizankahe nizo munshaho yo muntu waburisho wara parish development model tweriza abantu hati ezibatunje sente trillion 2 na billion rushanjo ezikire amaka gari kwingana miliyoni 2.5 ahituraze kwereza ubwo mwaka gwe byembarira ntuza kuba twaherize trillion 3 na billion 200 eziri kuba nizingana ezirakwato mu maka gari kwingana mu miliyoni 3 na 510 okay na obwetoka rebrazin programs ezizona neza zantu bakushekera urumu cyashekera miliyoni emwe achi Bishop Rambert obutabiri ubanzi akashobora je mureke kugaya entandi kironki yahereze very good example eyo mu Bible ahi Yesu yarisiza abantu 5 umukirisa abantu abe 5 akababuza ati mwine hoki haruga yako cyo katinye n'imigati yanje 5 n'ebyenyanje 2 ati cyaho bakashekerera konka bati cyaho nangwa akakosho no mu Bible tukahandikirwemo izina no tibaratire mu nizina konka niko karisiza abantu 5 mwakireba so ahaho
nindeba obuchori maize production yongire ya by obuchori kanshanju 35 obwe yongire omubichori muchori kwebera turiyo tukurisa Uganda yonga turisa region turisa na Southern Africa kushabogere kuko wayongera ahaza kwija abo kuba tutwire twine kizubu cha post harvest handling y'ebichori ushanga omusizoni kiro umuntu najiguza 15 2 cyangwa munonga bishatu kandi ubwo waje umugoraho middleman we yaza kujuguza argahajibika then umuyibura ryebyo kurya ushanga najiguze 15 najiguza kashanju so ariho abantu abari kuteka kugira ngo government ekabire neteka nkebitara ombyaga bitara bumwe na post harvest handling haro issue y'amanu munongaho abari kuganyurwamo taba bukera bakahinga bakongera bakasharura abe bichoro bakakora Grain Council East African Grain Council hine biteka bibare sireti yonti bagaho mu government tuyonti bagaho kandi ntuza kuba ntuyonja ntibiganira nindeba amate okay kuruga mu mwaka gwa 2021 tukaruga haritazi biliyoni 2.8 mu mwaka gwa 2024 tuhikize ritazi biliyoni 5 zamati na miliyoni 300 zamati ezitumire sento muzadora zayeyongera kuruga miliyoni 92 nimtwarana za miliyoni 2.5 nimtwarana ijana na accountability ya NRM ahindi kugambira twayombekere amashomero macaga seed schools igana 102 okay new seed schools secondary schools kandi twayombekana n'amashuga aba staff rukagi 12 agitongiremo nindeba za health centers okay now wareba tombekere health centers zindi ziri kwikankaro 15 na mukaga so inzo mumizi hati access to water to safe water narishe byamizi twayikabuchwe kanshanju aharigan okay now umubyaro tshijari nkaga na munana umatawuni tshiji arinshanju nemo so konka turiyo ntijeza munonga abako target no kureba ngo buri village yatunga sources zibezamizi then ukoko hariyo za aga national water za umbrella izakire turiyo ntijeza kureba okutwabahereza ekitweta PSPs public standpoints bwatapo obwe obutukuteko mbyaro konka kizibu cyabo nabo butijizire nabantu mu cyaro kandi kweyiba habo kwa government agwa mizi negaguza shiringi 25 ejirikana ugogo ori kurebera tapo emujyango agaguzo rwatano kujya unabagobe 25 abantu nabibiro bashashura na konkati mpirira ngo bashashura bina bashashura bibiri atabebembeza bacyaro bacemanero siwa nimukoraki ba pari chief ba giso nimukoraki ibyo nibyo mushimiye kuba nimukora president kyaje buri masere cyane bacu twara personal yes because hona mazima nyonka MP tindahikana nayo rosi wanu kuratizecho ntubashaba abebembeza bitwine abarye arevezo na mugumize mu mugereki ni mu murengo ebyo mwabitera mutoki so konka twine mebizibu cyo kwanja byo no bushumankuza ntferwa sente nyingi mu bushumankuza ecya kabiri abantu obucuye ki 14 ahariga nabonka nibo bakohereza imishoro abandi bona no kuganira na no kurinda ngo bahereze ebyo ecya kashatu kushanga kubona amataka gukora program za government nda kugamba ati nkoro rugudo rukuruga wizbwera rukabayeri bwejwera yes ororo ransika rukija rukazanya kabirizi orundi rukaza kabwe rutwenda kora ni 20 billion 2 zo kurihirira abantu okay kitaka kwasira itaka ryabo hati contractor tumwine konkati ryo mu rutaro rukuronda ki billioni 2 zo kurihirira abantu akaboko yendo rugudo yes ijo nkabandiyo ijo nkabandiyo kandi masherukaho nabagenti tutandike then tuje tubashashura ngunga hanga ndikanshi ture ninyebuzo orugudo wahikanya kambu kandi ruturana urushomwa umumbarira yes anteza kurukora umurundo turiyo nteza kurukora abo kana umbire ndi Fort Poto
nkagamba na president argudo ndi kumuheza report yanjye okoko inarugire kandi izobe ryakurasireho na Geno Katumba kazayo kumbugana kandi president akamuragira urugudo kantekwa kurukora ekindi of course sente hati zikachendera na mnongo abitu abintu kwatanisa nabo ukaraza Amerika ibizi kugamba Trump na kibyona so sente zikachendera so nitekwa kureba ngo akasente kacakitwine twakakozesaje kandi twakateka mu bintu ebikira wagamba ngakintu cyo kushoma ecyabana nico president Museveni obutuye turi ntoroko nkaba mwine ntoroko kandi mukashiteka live tayari akabuza chairman wa ntoroko ingu abanigana abakuza mu primary mu ntoroko nibanga abakweza yajya ngo ni 30 uceka shanju ari kana batarukweza okay so meaning ababa bandi nshanju baza tibo bazo mu town kubekizibo tibo bazo mu byanga kubekizibo so konka chairman yajya ngo abinje ni bare mwabwa school fees mbwene abwa mukugumiza mu mushabezo school fees za PTA kandi government yatirobona bashome yajya ngo tarho bashomesa okay so hati twenda kurikurutinga abashomesa tudiyo mu process wantuza kurikurutinga abashomesa bari kwikemitwara umushanju kanana na runana ba primary tubateke tubongeremo then hati imwimu omuziri osigaze kurangu omwana wa mukomere ntanda omwana wa murondera uniform yaza kushoma aha terabe bona basome eyamememe twashanga omwana atakushoma umuzire noteko kushobora bacho mwana watakora ki atakushoma so turiyo nitukora ntugezaho kandi ntwenda kusima abanyarwanda abatwasize abo kwa sente zitukozesa neza abanyarwanda nimwe mpaye umushoro kandi nezi program nitubashaba muzetere herisho murebe ngo ebintu bitwa leta byakozesa wati mchanga wareba hino riyo nabitoza handi najaci mutumanyise turebe mutwakurateza ibintu byona byazaje mu nkora webra mnonga right honorable turi on program Eiraka kandi ori aha Tayari West TV kandi tunana live ningashubutunu aha radio ya 94.0 Tayari FM pagamba hanshonga nyingi twatanduka turi kugamba ahanshonga izakaruruka NRM yabinji bakirkweta rwangisereza atandikira infumice ehwire kandi tutire tukareta butunu turukwereke kugenda umisho tukatandika n'intebe yo kubanza haza hebe intebe ya kabera hamirukwa ninga na za wodu mu matawuni twaza excuse me intebe ya kashatu mu divisions na amagombora municipalities nazo kazo kahwire izobiri yanchakare nibija kubana baza mu kentebe ya katano ninga shahara bene hakorwa akakikwa ka district na narig zako abukura bacara imyeto abazirwanireho bakirinju hamwe na by the way publicity tingu manyobera umukinde abantu winjye mu Rwanda intebe ya publicity ubeyineka budget tutakumanya ndebera abantu bamana munongano barwanda bwa publicity narama manzi bagasinga kongize barancha kare akarono kija kuba nakaterwa kandi tuje kongera kubisi yaho makuru gitu nkagamushanju hamwe na agenshonga twargo ko mbiru rwa NRM twaza aha byaraganisigwe gukora gukorwa mu 2021 mu inchureje ituru mu 2021 tukureba hati twahika nkahi right honorable kuko yagamba hariho ibyakozwe konka kwebuzuma ari bitakakozwe right honorable turukwirira kuza umukahumuro nanyanga tugambe ahanshonga emwe ahi Eiraka ni mweta director Willis bashashana na abantu abakorana bo mu manifesto implementation bahiro bashoza report ejo agamba mu rungereze cyagambire law uptake of government programs kugira ngo abantu tubine mushinyango kwetaba ntebekanisa za government ze kuberesere kugira ngo zibinge hubwo akagira itankiyemwe ahanshonga ahabwaki ebimwe ebyaraganisibwe bitarukubasa kuba nebukorwa tugenwa kanaka amanyiso k'abantu obutagira bwesugwa mu bebembezi butagira bwesugwa mu government program zikanyanti nizigendererwa kubayamba abaki zitakubayamba because programs nyingi zizenzije kurwa ninjuka wasite 96 president ahekorwe urubengo izina leta nyingi zabona bagagabarezi ja youth livelihood fund youth capital venture fund his senteza minyete zabakazi hatarona segero kuyamba bakiriju
konka low uptake ekiremi abantu okwetaba mu programs za government oko akagere tonke mwa hanshonga bwaki okutunguka mu Uganda kuriyo no kutambura ikono ni kirugirira ni sector cyo wagamba abakwa wagamba programu nkabona bashomi ni nkirizangana nawe abakwa wajya mubona bashomi ukashanga ngo abantu because national average abakumaranisha ni percent ya shatnemu yes okay ubucheka shatnomwe abanigana habwa cyabandi batakweyongerayo so ibyo ninje barankaro update konka sente nka programs zeze ntunguka nka parish model twina abantu abari ready cleared ekitine sente ekitine sente nyo ngambira ngo sente zirihari ya mitoma abantu babuzere kuzihayo ngaso ninja kuija kwetaga ku discussinga hona no mwami wirisi na timu yeye kushoma reporter yabo kureba nice kibabiyeni bamanyisa uko wara sente nkaza se ukara sente nkaza grow kareba ki abantu kababyejumbiremo umu president kanariyo myanya kagamba akabuza abantu bwe sente mukazireba bakanga bakakure biti bakanga ezumwe ati nkeze minyeto abo kugira ngo akazitunga abanya Uganda kabagumire kano shango rikabona yena ngo hunamiroke iwe no shomo natina ngo yayerezo mukono misho gabantu because ko kugenda barhorist yabazitungira yes okay abreka waheza kubabuzos oti harimu kabatunje za parish model bajangwa zikatwara bagiga bakazega bira wachireba so ushanga situation ekikuru kiri ngo noho wazitwiri haze cyo n'kintu kikuru ncetaga ngo tumanyise j'abantu turebe ngo twabegesa abantu abashimiye kwani batunga programs abari bo bazitunga konkanye yo nindeba programs nkeze kuranisa ubworo abantu bazijumbire mu munonga nakugambira sente zitwarurizingira zona bazitwire okay wateka huti zona nibazitwara konka twine programs nyingi indeed z'abantu nano kutera karumani program ya government okay so twine programs z'abantu batakuza na munonga ezi batakufuna mu directory konkeze zindi abantu nibazijumbira mu munonga okay wewe munonga Rt.Hon twaza kumuraho kake munonga futuragarike ntwija kugambaho inshonga ezahamuhero turukwirira kwenera program eji Rt.Hon buranisha ayituragarikire kanci gambe hati kitakanyeba urwo rutindo rwancuye rukuza urukugita bushenye na mitoma imbere y'uru mutunungi tinkumanya plan y'umuruinire turagarike tujja kutandikiraho amazina ya Didia Nyakahangura program ne Eiraka live Hatayari West TV kandi nana hari 9 katonyezo 0 Tayari FM katumure mutugaruka It's happy time, bathing time, burira bulungi, I feel so nice, sing cha 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 cha, again cha 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 cha. Ono yechogero waffe kafulumu kujjanjaba endwadde ez'ensusu zonna mu bato n'abakulu gamba ng'embalabe obuwere ebiguuna kyogero habo soap ne kyogero habo jerry biri mu sayizi ez'enjawulo ennene n'entono bisangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga kyogero ly'essuubi ly'ensusu zaffe. Omuntu ati yakubuza nkonki woine waka mwereke wako tati yes ninje nanjino mu ngaro ejo tindijo ni waka alcoholic kombucha echo kunyonya murungi ekibinji bari kuba bino mu ngaro mu myanya yo kushemererwa muno maka ahubwo kubakorera waka ne kwa waka alcoholic kombucha ne korwa mu kituzi etangauzi n'amajani n'ubwoki ne korwa echama Enterprises Uganda Limited nikagura shiringi 10 zonka dero weno hura wananuka wakanywa waka alcoholic kombucha ehamibwe UNBS okshubura tera noti mshanju noti emwe nshanju nishatu anani
9 ninga noti 783 otaguza amarwa umuntu we natakayikize emyaka 18 y'obukuru none obushunanize bwa. And for those hair-raising moments, turn to Wonders Hair Products. Say goodbye to dull, lifeless locks and hello to hair that shines with vitality and strength. Because at Wonders, we understand that every day is a chance to create something beautiful, to embrace the wonder that surrounds us and make it a part of who we are. Don't be left behind. Try Wonders today and get the vibrant look you've always dreamed of. Wonders, always wonderful. Africa is rising. A continent rich in potential, powered by a new generation of visionaries. From cutting-edge technologies to transformative industries, Africa is shaping its own future. Bold, sustainable, and value-driven. Inspire Africa Group welcomes you to the first Africa Business Forum, which will be held at Africa Coffee Park under the theme Innovation, Industrialization, and Value Addition on the 23rd of May 2025. The chief guest will be His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, President of Uganda, and His Excellency Dr. Samoei William Ruto, President of Kenya. Come, engage with the key policymakers, forge strategic partnerships, and unlock new markets. Join us as we reshape Africa's economic future. DK Events near Quiz Yaho, the Kasha Festival 2025. Ao Kwa Kasha Country Inn, featuring Vinka, Ray G, Truth 256, Tipo, and lots of entertainment from MCs and DJs. Entrance is only 10k ordinary, 30k VIP, M12 Tano, Mezaya Gold, and 1 million for a platinum table. This is all brought to you by DK Events, Acacia Country Inn, Even the Coffee, UG Lemon and Ginger, Pepsi, Aquafina, NBS, Afro Mobile, Tayari TV, Disco Paints, Vima Events. Webere munonga kushango chiri unoreba program Eiraka aha Tayari West TV kano muhereza nkaburijo ndiye Didi ya Nyakahangura. Ntakebe nyenda kwamanyisa ngwizo barencha kare ntuje kuba ntubaretera butunu irabagiye nkuka Tayari kandi mugonde kigambo butunu maturi Tayari duturo live burukire so ntuje kubaretera ikiganiro cyebyo bushubuzi kirabe kigendo misho umuru wa Shamire kandi hirije kuba hariyo n'abembezi babiri biha bamahanga umwe niyo His Excellency Yoweri Kaguta Museveni President wa Uganda hamwe na President Samoei Ruto William wa Kenya kandi ntije kuba nizo bari yanyica kandi ntije kuba tubaretera ibiganiro bibere kimwe cyo mukasheshe cyaba cyaracyuruho umwazyo kandi tujagarukana tubaretera ukwirukanga izoba iryo rwa mukaga umukasheshe ayitu harabe hariho ukwirukanga ukorekereye kugira ngo sente zirarubwe mu zuhera bacara ningasha bakazi matembe honorable kamwe cyangwa rwataranyisire akanyira ngo nonye toto mu cyara so nzija kwera bakazi abarana munonga umupinga umwani ari umushazo umwazyo iryo rwa mukaga nabo ntije kureta live concert ningashi umweshongozi urukumanka Diamond Platinum arije kwa ari umuri ntunga mu izobero rwa mukaga so kutandukanizo baranchaka nije kuba ntubireta live kandi stilizo rwa mukaga mushazi hangwaho marathon kera amarikwa ntije kubareteraho president ubara bahari ari Ahmadu notubudu batmadu ijo neshangwa umurgomba aharabe natayira kisa cha mukamba turi live aha cyena ni nakatonyezo 0 Tayari FM kandi mbashaba mu gihurikirize yaho kubine intebe kanisa nonje munonga yani programs nonje munonga kandi turuna live aha YouTube namwe nabahereza messages zanyu ndiyo nimbareba right honorable barebe naye rwanaho ati yushikirekero fasika yandi babo bwenge yajya ngongera hiwanda webare mnonga ati yishikire kandi haruna na Pius Mukama yajya ngo I thank you right honorable
for the hard work and dedication that you have for Ruhinda North yakusima habwe byo nokora mu constituency ya Ruhinda. Messages ni nyingi hariho bunu bamweta Wilbrod Homeboy yagira ngo ariyo naturebera umurikabare yagira ngo ariyo nashabera honorable ngo ariyo nashabera honorable Bahati hariho Besije Wycliffe yagira ngo ariyo nareba we bare mnonga tuineho Pius Tayebwa we bare mnonga message Lisa Susan we bare Besije Wycliffe we bare mnonga message z'abanyingi tinda zishumizi kawayo Moses Tumwijice yagira ngo Right Honorable you welcome to the show we bare mnonga Moses kureba naho uri norebera then uguntu bamweta Sama nawe ari yagamba ha kugira ngo ni ntekateka ngo abantu abamwe tebari kunda kibina niberondere byabo ninjya nakora comment ubutanga kigamba ahabye kibina echa NRM messages ni nyingi munonga tinda zishome nguzaho y'umunyikirize konke zindi njya kuzushoma bire kubaramare kutwikiriza 2021 enjure kasibanegwa konka mpaka nkagenda natera karuruka NRM ubwo nsama ninjya ubutanga tugamba halo vote turn up yajya mu enjure kasibanegwa konka akagenda mpaka jire kutera akaruru then yagira ngo government should not ask for permission from anyone to do anything on the land. Ninjira yagamba president no bwa koro Rutayerwa Eihanga ryona nishuka twumutayisa ubona ko gwahita ayina bene nkora uyabe nagira ngo haha naza gukorwa ikintu ekirukwera abantu bingi government yegumize mu ekikore na bwanyuma wogu mukaba wita kakaragira ngo kibamushumbusha tikirukumara agenda hababe then government lete bakarisha risho bayo ba government bari was then bazumukoti ikibarayicerezaneho bamuhe sente konka project yagenzero misho ni ogunicyo cyana agamba ati umanya wabano cyagerana niwe then hariho ayebaziwe Crinad yagira ngo it is not only that bridge that connects Ruhinda North and South is even nowhere route in the think muri agamba Ruhinda North na South timanyoba nuruha no na central katika connecting na South yes in the central I think actually na central konka waha yagita ho South most likely ni injira n'uruwoko so na katandikira hunting days urutindo rwancu rugita Bushenyi na Mitoma tururu kurungi kandi ruri mu constituency yawe wante passport mwine tebe kanisa turiyo tuko marirense yes when turiyo tuzakushoma budget ensana ntenze kuzo mu details yes zayo konka ninzimanyeze ntindo so rutindo connecting Igara hamwe na Mitoma uri kwata Rutoki orore mu budget ejeri kuija turutere $500,000 so tuza kurukora so tinkwetaga akwa in fact tukaziteka mu rutakabire na nokurubiri kungatwa twakirebire ntwitaga horutindo then twine horutindo rumwarebire ni rutwarwa omutunga kwagura nko gutware cyaro cyone cyarara kache kitenguri yes kitenguri orore no rwanchwera oru connectinga nchinga na shikurga side ya Rutoke ori connectinga nchingo kaza Mitoma orore tukaruteka mu budget ya hwire tukateka mu billion mukaga na $200,000 ahindi kugambira $5 na $200,000 twazeriza aba Ministry of Works kandi bari mu stages z'amahereza procurement nimpamya ko kwa mukaga tishimekwa ni handing over ntubona contractor twa handing over akatandika kororo rutindo because tushaze mtu arukora agamizi ni mingi tuje mtukororo rutindo ramare emyaka 10 niyo design 8 kozire life span yarwe design 8 kozire tizengu hakiri rubene rumara emyaka 10 so ni manyoro rutindo tuteganisa abantu ba Mitoma abantu ba Ruhinda North konkati ryo tuza kurukora kandi sente nazo twahirize kuzirwerizinga neri zoba natunga reporter rutindore ntaka jiro mu constituency bacha kumpereza izo reporter natunga reporter kandi barikache kumarira procurement yes wobere mnogo ratore ninjiro wabuze kibuze cyo wagarukwamo amashana ezinde ntindo yes arho rutindo nkoro anya Kinengo
naro tukatekaho miliyoni 200 district ekazitunga eriyo korengine n'aba ministry ya works kugira bakozese force account aboja ngo byoma tukozese ibyo Burundi noro rwakaranga roro kuzowa mukikurujirita naro the same. Now nyine yo wanje nkajya nti mu constituency yanje tinkwenda mu butindo bw'ebiti nkanta kuma kuchikwingana inyataga Calvert 10 konka hindi kugambira ne Calvert twatandikire kuteka ari buri gombora ukatwenze kora isa Calvert nungiso mwami kashi nkamutayira na leta na chairman RC5 twaika abo kwa Calvert ibintu bagura ba mitoma district tukashanganiza ati ko mudacika najya ngweze tinkazi kozisa so mwene undi kwegura umushahe yanje hatarebyo kugira ngo warabo mu procurement manyabi handi yo ninyehiro umushaho yanje twajya ngo ntiza kugura Calvert ubugera bwena buri gombora tugereze yazo kandi abantu bo witetse nkubakunda ko kubahereza Calvert bekorera ibyasigara biyongera secyo ni impora cyantera muhimbo ko kugira ngo tuyongere kuba yamba so obutindo mutakati naturiyo ntuza kuzikora kandi nizakora cyo bano no right honorable intinde zija korwa kashi nahura bakugamba mu mwana wanje Alex kandi ushima turugire hari ndakwiko ndebe se nisho yembabaza ebe birayinemu kandi akwiko Alex ndebe se nisho yembabaza mazima kashi ubwo no kashi general hardware kandi nyenda kuta ire sabitage kandi jo ndebo yerebe ibutube twagambiro kare ninyira kuzahambarira Eihanga agitiro tuza kuhendera abo uko kwezo kuturiyo tuza kuzamu President Museveni naija kubana atuhereza State of the Nation address ninga kutugambira ku Eihanga ryemi kandi kwaraheze turebe aruhereza ubushobozi Minister w'Ibyesente Honorable Mathias Kasaija akurega akashomembarira ye2025 2026 nawo tutakagira haryejo katubanze tuzomusayide mera turebe ijimbarira iturumu iyo ekoze leta twaza kureba ku rwego 2018 kwika barire 2018 kwika hayituri nuzumane zitemba just wire butari buringwe nyuma twatuye no butabar washatu na 2 na ubuhumbi 10 2019 twaza ha butabarwa 40 ninga 40 trillion 2020 turi mu lockdown twaza aha butabarwa 45 turujiro mu lockdown economy tarukora kurungi abantu bakishobangirirwe factories zimwe zikingira abantu barigirwa mirumo twareba kandi budget yayongera yarga habutabarwa yashumaho by ubuhumbi 8 yarga habutabarwa 5.5 yaza habutabarwa 4.7 2022 yaza habutabarwa ninga trillion 8 yayongera hina 2023 ikarga ahari ya 5.7 yaza hari inshanju ni 2 kongera ubutabarwa 20 right honorable each budget okumwagitiro of course keri enteka ibinje bikuba birumu no kugira ngo kikira abaskent tuje kukore iki tugenderire kurundane kiri kiti iki cyareba kandi tuje kukore kiri kiti wanotera tochi nko mwaba kwebembera itagiri ya government eri kuteka tekerera Eihanga kureba irukwana na appropriation kugira ngo bihazaha zicendeze twongere kunuya imishoro turebwe ngo yarwoku bagitege trillion twirira kuhendera no gihereza percent yasingayi umukorege mwabe mworokerire gukora ubumugiteka well think kubanza nagamba ngira ngo ekozereje munonga in fact terakomerari inshanju ni 2 tukagaruka twajongera supplementary yahika umuri inshanju na mushanju na billioni 10 kandi adyez ubu inshanju na mukaga kota ya kaneji twaziro rizingira yachikuma isangu budget ekozire percent ya 9 na mwenda okay budget ekozire percent ya 9 na mwenda so yaba turorizingira trillion inshanju na mukaga miliyoni 2 billioni 2 okay ari inshanju na mushanju 0.1 so budget nebekozireje cyo konka sentezo enyingi zigire obuchwe kabiri na mukaga okay 26.3 bujiro mu human capital development
tinkumanya omurijo nkachere konkana mbasa kugira ngo ombinte byo muntu waburijo ibyo kuyamba omuntu waburijo kutunguka ebyo ni okushoma ebyamarwariro ebyemyoga y'abantu kurangu twabihamu twabatekamu amantu abagunjura so nimwe zagiri okay now governance na security governance na security ndiyo ni ndeba then integrated transport infrastructure ezengudo zanyu nachi hati tukija twatandika kuhereza billion emwe buri district na city buriya twatushanga ngo nkamitoma twatujyo muri miliyoni 300 miliyoni 300 washo mu ngudo zo mu kiyanga zo zonka na rushenyi rwiramira to kumara wayemero kaza mu ngudo za ntoroko bundi bujo tubase so twajya ngo ke katubongere haba district tubongereho billion turebe ngo aka kasente bakakoze saje so ni ndeba ngo tukozireje ahubwo kuba economies narishi ebyentatsa byamahanga gandi kubyabire biriyo ni be strugglinga itito Uganda eyitekaza ari 6.4 ebire 6.4% twine na inflation ya 3.5% narishi mhendo y'ebintu kwe yongiri okay so ndeba ngo tukozireje mu budgetage kandi ni impamya ngo kuturagunze mututi twaza kweza ntwija kuba twakoze cyangwa kone ebimwenko byo muntu waburijo ebyari kubasa kugamboneke tombekere amashomero nkaga masya gasidi schools okay kandi twayongeraho sente umashomero agaga nzete historicals nkaza sentiriyo za kahakira I think imbara haishe mekwa nefuna munantare nka Kigezi hai za Butobere makobore okay yes amashomero go muri ngogwe kandi twagaruka twahanguseho amashomero nkaga na rimwe aga government agatwiregaro kandi tubire twine Swedish schools ziri kwinganiga ni 11 ezibire zitakatanche kora hati nimbaba bashomesa ninjirebe birono horaburiza nintunga amasimu gabashomesa nyambe nza payroll na habwe ebyo ezo neza Swedish schools then feeling ya recruitment bitekargaho yes tukagumantongeraho because nteko kurikurutingiraga amashomera masi konke Eihanga students to teacher ratio student to teacher ratio Eihanga hati nko mu primary umushomesa umwe nashomesa abana 5 na 3 okay kandi mu teka kwitwa government umushomesa umwe ashomera kwa nashomesa abana 40 yes now nico tiriyo tuza kurikurutingira abashomere tse mitwaro mushanju kanana runana kinana na munana kugira ngo beyongeremo abana bitu bashomese bweje duke harye joresho eba kugamba inguni benda so amashomero igani 11 agito operationalizingire kandi na naganda gitumaririze aboko twagambire yes umwaka gwo mbarira nkaga amashomero nkaga masya to expanding nkaga na rimwe twa operationalizing igani 11 narisho gateko mu nkora mu bihe mwaga mazire ko ngatigina bashomesa tigine bintu hatugatiro mu nkora then twagaruka twamaririza aganda gabega gatanjiro gataka hwiri abiri na mushanja under the you gift initiative mu technical 12 twaza upgrading twazihereza bizimbe twazihereza bintu kandi of course harimo kaza bukarasa harimo kaza ergoni ndero nakahaya yitu ya bushenyi face yayo yahinduka yenda futebeka bushenyi yita njije ni ndeba njini now twerize abana bari kwingana 1592 loan scheme kugira ngo bashomera arona abana batari rero max zo kubetera government ninga hakota yes kandi hatabo bitano 1592 ababo baba ba degree then twagira mu 10,105 ba diploma abitshomeses umuryogo mwaka
umubashomesa tushanje mungu habweji karicura mensa eitwatire untwetaga kutraininga abashomesa bitu tukabashomesa kwika amurengo ogwishire konka yaba ni mumanya tukozere Uganda National Institute for Teacher Education Unity kandi ejo tebere ngu twagereza billion 20 na miliyoni 9 ezo kureba ngo yatanuka kora twatanuka kushomesa abana bitkurunye now umubyamagara uko nayenda kwata ibintu byo muntu waburisha umubyamagara babene bareba ijwaha naguru yes tutireho irwaro risa tuza kombeka irwaro risa ry'abimitima kugira ngo abana bita babene babona ramurago hafunzire hagizire bakorerwaho konka kandi ezo zitakagizire nabwe tongire to billion atana mushanju ezo kuba ntubayambira murago ahibari Uganda Cancer Institute tongireho billion 38 umugyogo mwaka zitubahire kureba abo kwa nayo bariyo bakora Center of Excellence turiyo tuza kwetana na PET machine jeje PET machine necyo cyome kikwata cancer ekirinto munonga abo kwa cancer na munonga waje kwata ekirinto ne basa kutambira ubwa hati kiri abantu baza Nairobi so hati turiyo ine sentence tubaherize kurangukija ine nchezi bezibuze I think billion nkakaga ni 5 ezitukoza kubona umuryogo mwaka gwembarira oguturiyo turiyo ntwija so tukozire ari cancer tukozireho za center zo kuchebera cancer Eihanga Arua Mbare na Mbarara zone zitire mu sente kandi ejeje mibaze yo kureba mashomero bambo marwa rogita gagabantu tishohwize billioni 5.9 umuryogo mwaka aha mibaze yonka billioni 5.9 abachantu kwa kuzoma rwaro baje ngo imbazi teriyo yes billioni 5.9 kandi National Medical Stores kwe kusindike mibaze okay kwe kusindike mibaze mu district esindikira bebembeze bo mu district message twareta mitoma imbaze rukwingana internet twareta mbare imbaze rukwingana internet so ninje kitwetaga gukora kukirayo no kureba ngo twagikurata kandi kiryo mu byamagara tombekire na neje zabashaho 500 hamarwarero gatari gamanagama kugira ngo abashaho bite bagume no bararayo turebe ngo bona bareberaje now tugumizemo terize abazeyi abagurusi n'abakikuru abari kwingana emitwara 8.9 okay tubahire sente Eihanga kandi ezo ziri kwingana billion 5.5 ezo neza seji ezo neza abagurusi ezo kandi turebere ngo bazitunga supportingire minyeto mu youth livelihood program emitwaro 2.3 9 no tukoze projects emitwaro 2.3 haganyirwamo eminyeto emitwaro 2.6 8.9 okay kandi iki nitubara na neza PDM zirimo njye kwa kikozire emirimo eri kwingana miliyoni 1.25 so ejiyona no mumbarira ejeje abantu ababarema tuyambire projects zabareme ziri kwingana kakaga 2.82 kandi zaika abarema bari kwingana emitwara 8 emitwara 9 bishatabe na mushanju so ntureba ngo echo nacho kiyambire munonga abantu bitu so ezeze ni program eze naye nangambe honche ezikwika amuntu waburijo umuntu kwakura ngo ezo sente nyingi nakikonka ekikirizeyo tugumire obusinge bwihangere hati Uganda ni to exporting obusinge South Sudan ije kaya baruka abamahebito nibo bagira bakagitereza Kongo ibire yabaruka abamahebito bazibe bajaki batereza empungi ziriyo niziruga hantona nizirukangera nkaye nizirukanje muri Uganda so ejo na joni bitwaro sente nyingi munonga umwana ora abantu bajangu sente za defense classified expenditure please wo takumanya cost ya security wano jibaru mu sente abana bite bariyo bajibaru magara abazire babo
bariyo nibagibara umushanduke ziriyo nizigaruka hakugira ngo abana bafu bariyo nibakumira Eihanga so nimpora nshemerirwe munonga kuranga security yitu egumire ko Eihanga eri very stable tukatwajama babe bateganisa nkaho ba ADF aho umupaka ijo mbire ndikasese yes kibaraho mu kibira na naha hamweya you know imbire ndiyo nyine RDC kananda mbuza mu RDC wayo umukuru Bruno Chikanshemeza noreba abantu bona bejumbiro mu kureba ngo Eihanga ryitu byagira obusinge kandi ecyecu nicyo tiriha amisho mingi no kurangu na n'ikindi tire mu sente nyingi munongo marwaro gito kugira ngo togaruka tukagira ikizibu nka covid abanyarwanda batagaruka kufa bakafanke ngo twenjonjire mu za ICUs narishi intensive care units marwariro twayongera mu ibyoma byo koromika ba oxygen twarikurutinga abandi bashaho so nindeba ngo budget ejo gw'umwaka twozireje kandi umwaka guri kwisha ntuza koraje munonga abo kwati eyo mwaka guri kwija turabizeho mu parliament yindi ko intari kuza kuzo mu details abo kwani muza kubana nziganiraho turabizeho budget ya trillion ishanju ni 2 na billion magana 3 yes okay ejo nebero hukake aha actual expenditure koze rwo muri yeje ejo bagamwe bibiri inshanju na mukaga ejo bibiri inshanju na mushanju na billion 10 so far twashohwize inshanju na mukaga na billion magana 8 wewe mnongo Rt.Hon.Thomas Thomas Tayebwa twagamba hanshonga nyinji really kanka ayituri turi yahambarire je tiro ntendera abo kwa kibanza cyo kwa mushanju tuje kwa tutandika embarira ensia yo mwaka ubwe 2025 2026 Rt.Hon. nyenda kuropera abo kuba wagamba byamagara ibizendo bikorwa kandi namazima konkirwa rorite ryambara regional referral hospital director Deus Mweno Tanyiga konka hariho abantu bingi abarundi betombuita ahabwe ibyoma byaho so abarukureba bakujunanizwaho na munonge byome bya scan kashanga ho umuntu arukuboroga kareto mu biro yamuyiha nyaruguru yamutwara keya kakeya iba muri farenga rifaro kandi na rifaro neta kishyireho bajya mututora kore scan ahabo kuba rwigi rwa scan bitwire rucwekire urwigi urukuza mu rume bakoreraho scan ngo kandi noreba ngo tutwire turukozesa konkeri zoba kugira ngo abaminisitiri bambijance tekwa kurukora so mushtamaho mukikora kashitama no muhara kurugasha inaza kasheshe nkabashanga ushayikomene so naninya namwe kuropere echo abukubona ushatu baranterire rugambo so numukora mu byohereze byo manaki konko buntu buke ko bwo mwe n'uburetera abantu bateka kugira ngo ibintu turiyo bitambura kurungi no nimanya nkata yaho umukuru w'irwaro Deuza Kanyeta nataya yaho tuza kugira bitwakoraho yes umujyogo mwaka gw'ebyembarira tukaba twineho na n'obuzuba hwa university yitu abo kwa laboratories zitu aba medical council bakaba kucinga some courses karoni gastora abantu batina yes ati tubahirizo sente naza kuba bine laboratories zo murembe munonga mbara university tusotingire so twaje ngo ijuka reba abantu bakugira ngo baza kugicinga abo kugira ngo teyine biri ko tax kandi kujimanya bwa medical school yes bakija ubu nabandyo ubu nabire ndyomu I think tukatwine president omurankore yes bakija bambugana bampereze byetengo byabo nabishoma akandi tugireyo tuzibateye mu sente mu budget so university yitu mutakahora mwerariki kana ni rwaro nduza kongeramo tereze mobwe Bobare munonga ikinyoni nico hereza abanyeshengero banje abari mu bureta bushenyi mutekateke na hari kitagata ije hinduke rurifaro ahubwo kuba Bushenga district twinirwaro ryaharurengo rw'irya government ohiruho rya private cyo twakigambireho na president kandi ni impamya ni kitagata abo kuba ba MPs bashema bakija bizero mu office anje mirundi myinji bakurete cyo kintu konka ningo kugira ngo tubere twine ibintu by'injogo mwaka konka ni impamya umwaka uguri kwija ntuzatandika tugikoreho in fact
tutakirukiriye na n'izina okay banze twatame bintu Yes. then bone kugira izina Yes. aho kwa target yitu no kugira ngo Kitagata ebe regional referral hospital then Imbarara tujikore national referral then ebe Equate catchment area yona ya Western Uganda abantu apto no mbarga kongo bija yes Equate catchment area yona ya Western Uganda bona shange ni baragurira hambara ejo niyo target yitu kandi ntujya kuciciriza. Wonderful. Now nanyina twara turi hambarira reje na mnongo yitiryo nutuza tutandika nutakwatajigambira ho mu bwijire konka na chikona kigenere kugira ngo kutandika ne 2018 twatuye nashito na mukaga konka hati yitiryo ntuhendera tukahinguza nshanju ni ibiri konka tushuize nshanju na mushanju ejiryo ne ija ntutekateka kugira ngo neija kubera nshanju ni ibiri budget ne gumane yongera kandi koko wabagambire aha abanya-Uganda igana bo kubugana ana 14 nibo barkuhereza umushoro only 14% nibo barkuhereza umushoro kandi nturebe mbarira negumane yiyongera nuturamahanga gatwire gatwereza ubuyambi ahabwa bebembeza abasya barkutunga na ebiragiro mu bituru kwinguza hano iyo batari kwikirizana nabyo mu mahanga gandi nubongera kucendeza ubuyambi barkutuhereza domestic revenue ninga shemishoro y'abantu twaza kujongera tuta sente z'urugombanya Uganda zaza kongerwa tutwongire burden ahari yaba bake already abantu bahereze mishoro because ubire bunji kwa abantu hakushoma imbarira ushanga abanya-Uganda tuyerarikira actually n'imihendo n'ibintu nekira kutemba ahabwa speculation baje ngo ha imihendo yaza kutemba imishoro yaza kuza higuru ibintu byagira ushanga abantu benda kugura bakabike bintu amwe bakora holding abantu buri umwe yerarikira imishoro yaza kutandika nka government nimuhumuriza mutabantu mukurabira umuntebekanisa eyumwine kugira ngo yes budget insente zayiyongera konka aba barukuhereza umushoro burden yabo yaza kubanje ahubwo kuhangusya abingi abarabe no bahereza umushoro when icyo kwanza cyabyona judge budget eje yitkozera no manya budget nebe ine side ibiri expenditure ine na income emwe ne nyingi nerga omu revenue source iz'abanya-Uganda taxes zanyeze mu kuba ni muhereza ogogo mwaka tuturesiremo imishoro misi twabirabizeho uko buri mwaka tutakakozire budget ekitweta kupassinga appropriation bill ntubanza twarabyaho tax bills aho tax bills ezo nizo ziri kurugamo sente ezo kwija zikafundinga budget so ogogo mwaka tituresire mishoro misa kureka turiyo tugeza gukora turiyo tugezaho kuhereza Uganda Revenue Authority narishi kitongore cy'ebyemishoro amani na nebyo kozesa kuranga buri munya-Uganda we no shimiye kuba nahereza umushoro yaguhereza tax mobilization now Uganda to ha percent 14 konka average ya region ni percent ya 15 yes okay konka tiriyo turangu twakora je strategy hati neja zona bakandi bazikora economy zona zikirimanyo hati mkiza kuba automatic noza kushanga ngo nawaza kugura icupa ya soda mu biro byo misho nutekwa cash neja kuruga so turiyo encouraging a cashless economy habwachi ntukuratage sente kuzatambara yaba yedidi ya notoreka ngo okashohoza billion 20 ntukubuzo kazihaye ikintu kiza kutiyamba no kuranisa no bushuma ezo sente kazihaye kansha hiwazihire okahumushoro abo kwa kiruge cyo kugira ngo abantu bake nibo bonka bo kumushoro abandi tibakwereza okay ece ne kintu ekitukutekwa kurangu twatekaho amani mingi konke kindi na oiro yitu erikache kushohora ahindi kugambira oiro yitu erikache kushohora abo kuba nka Kingfisher oiro wero ejejeri eryo muri bunyoro ahindi kugambira umukuyi 12 neza kuba yahwire eterere kushohoza oiro tirenga Kingfisher abasinoka nabo bako abachina nabo bari no running
tirenga eno aba total nayo nitekateka nko mu kwa kabiri omwe neza kuba yaziki neza kuba yahwire now kiriyo nikikerereza mu kake ni pipeline habo kuba ebidiba biri ready ekindi kugambira iki niyenda abanyayuganda bamanye ngo ababeza sente zibatushazireho za oil ziri kake kutahamu okay so nitekateka ngo okwa mukaga kwenkumi birabe na mukaga shimwe kutandika kutunga sente za oil ezirije zikayamba economy yitu munonga kandi nitekateka ngo uko mu kwa kashatu omwe pipeline neza kuba yahwire ya EACOP abo kwatediye abuchweka nkana na mwenda konkanora no kureyinga naki then betaga amezi nkashatu ago kujipimya airport yitu ya Kabarega International Airport yahwire rufinare twabwine murebere tusayininje na n'abaharabu abariyo batanje kandi binamani minji munonga bine kashi bine buri kimwe nibaza abo kwa America bitwa betujire bakabura sente so nibaza kucimukira munonga so nyoni ndeba ni important atinde nakache ako ni ndeba twa tax to GDP ratio twagihe 10% tukaziteka ari 16 nituza kwikaho cyhango munonga kongera ntasayite ekikuru ekikimwe kuteka hamani tuketera mu tukamanya ngo twakore kiki nahita kutekeza sente niyo ninjira nicyo kikuru nicyo twetaga ngo utere mu munonga ekigarukwa mu cyawe cyahite buzo byanje vire byambe kurataho because wagamba tax to GDP ratio kandi namenye nda kubuzana naha debt to GDP ratio abo kuba World Bank ne recommendinga ubutika bucuye kama 50 hariga nahamanga gari no gakora kandi twe tureba twaburengeze atana 2.1% kandi ne cyaka bimunonga abo kuba n'ikinci mayinsa ngo percent zone kandi eje yushike ni GDP impia zone zitwarundana ubucuye katana 2 nubuwe burukwingana na ibanja Rt.Hon ikiriye cyaka kandi turende yongera kukura aho kwa no budget tukubane tureba because our tax to GDP is low we end up borrowing a lot so nani nyenda kubuza ariye kikokora ino za kukigambo kandi wano kigaraka ugamina naha inshonga ya domestic borrowing okuguza sente mu bantu baburijo bank seze umukwija mukeguza ka government aho kugira ngo zirushwa kugira government rero neja kuzeguzamo kandi nyakahangura aine ka pigare point aho kugira ngo nintura hina kabagarame kunguze njire kwihayo ka roni ati ushanga mbatwereza rates zigahigura ko ndiyo marayine mwena na government ene yeguza na nyendo muninyeguza kandi umwe ushanga government obwere neza kweguza bankage government umwe niye giherize sente aha CBR rate ya hasi munonga konka ushangitwe nibatuguza sente ziriya higura munonga umwe kutubugamba bagamba ngo ntabwo free market economy konka ni cyicumbagiza munonga rate yo kuraningira ho business ninga yo gukoreraho iby'ubushuzo mu Uganda iriya higura munonga ahabwa access to credit egumere kandi cyumwa hashongeza ba kugoba kugambaho n'inshonga ya domestic borrowing returable echi no kigambaho cyo kubanza echi ibanja icyo kweguzo mu Uganda then nana inshonga yo kugira ngo abantu nuturemwa kutunga sente abo ko byona binaka kwate na sente zo kurundanwa ku rugombanya Uganda nyina kwanza nichezangana niwe okay analysis ay wakora ikiri kama nze nagamba debt to GDP ratio wakati tushemerere tunkumanya nkashobora nto murimo rwitu orwa kwanguhira abantu konka ningira ibanja okay sente ezitukutasya nkihanga intasya yihanga zishimiye kutarenga zingahe wano utasi mitwari 10 to suppose dukushango inibanja gimitware 5 ridi kurenga mitware 5 rukurenge mitware 5 kandi atiti turiya mitware 5 ne 10 yes echecho nekintu nanye ekinkura cyanyira rikirizamo abo kuba wa budget eje twakugambira ya trillion inshanjo na mshanjo hareki tweta discretionary budgeting na rate kubasa kwatamo tinkwamya ngo nerenga trillion na mshanjo ejo nemanyisa twatsaje ngo yongera ngudo yongera amashanyarazi yongera nka no bakireba sente nyingi nizo mushashore mishara
z'umushashura za roni ekitukweta statutory budget so ushanga twija twagiramo ubuzibu sente zasigara ziri nizirebwa nka nyingi ziri nka nyingi konka zitaro so konka debt to GDP ratio ya pasenti ya 5.2 niyo nindeba ngo neza kugaruka hansi habo kuba na no muci ineke tweta charter for fiscal responsibility uko government ishimiye kuba netwaza umbyembarira na neby'inshoza byayo ekitwashazire mukareho cy'emyaka 5 tukatize batarenga hari 50 yes so nindeba ko turatandike kufuneza sente za oil naki ijeje neza kwemera igaruke shuma hansi so konka wareba amahanga nka Kenya gari 1% yankaga ni 5 amahanga nka Zambia % yiga ni 5 okay amahanga igani 5 yes Malawi % yiga na 6 okay so nasiro kusheka konga ineki nijuka aromushinga ngumba kama mweta mota katero muka ngati nyomo percent ni nyenda kwijya kampara rutukora rusange nturi ya 15 hati ngene nbaba nangwana ni mwenkabantu yawe no manyabanya Uganda ninja kugamba abantu binje nti timukumanya ni mushoboza sente waza kubarira sente zo shohwisi okabare izurigiri nizikirenta kokani kitwanguhira kugira pointinga government wano gamba bandi ni cyangu nane ya America I think nane ya America yashemeye kubera inko muri % ya nshanju ndebere barga kwikirizana na China bakugira ngo bagire ko basasira ne bini njari kurenga trillion 10 za dola yes okay kuko bombe itabatungukije because IMF na World Bank 50% threshold bakagiteka hamanga gariyo ngakora konka bajango gakuzire nibabasa ku exceeding nabwezo nezabo kandi dorate yabo wabanyizana barabya muri ka photocopy yaningira bakwiramba konka ekintu eki wagambaho echa government kugumane yeguza omukatare kabantu baburijo icyo nico ntinira nanye munonga icyo kintu twetaga kushitamanga government twetera mutoki umwaka ogu twegurize trillion 8 na billion rwanda umukatari kabirijo ejeje auction erugireho I think ebireho eje week ehwire na weeks ibireze hwire tugarukire imbere ni ndeba bond y'emyaka 20 ebire rinkari abuceka bwa 17% 17 na sente nyingi it's quite high tihine banka eyo ragambire ngoze kuguza Tayebwa habwa ka business ke yakaine ari kushubura emuguza % ya 20 yes emuguza % ya 20 government kuzari % 17 so trillion tugezaho kukorenga n'aba minister of finance ntubagambe ntijangu nga mugezeho murebe ngo mwaronda okumwaronde zindi sente echoko nibasa kubona na za bonds nkabye ngo tufune nka infrastructure bonds nkagana mahanga then tukabasha bakujyamba bakore na diaspora bond abanya-Uganda barya heru repatriation sente zabo tubatereho bond kunuya bagure bond ejo iturateke nko marwaro nko mungudo nkachi bakumane yabo ya diaspora targeting sente zibabikira America kujya bakunde zirugeyo bazireta mu ihanga ryitu konke cyo kweguza okasha reba kandi no bundo buzibu hati mbire ni ndeba banka mazima banka nka DFC wala sente ze koziri okashanga ngo ezeza Stanbic eze kuba kweza bati baheza kwa bati dividends okay obucweka inshanje na butano bikani bushobora heru yihanga cause zitu za zizitu MTN ekozire billion I think rwenda 5 umago aryo bwinshanje na butano nenda kwereza dividend ya nshanje na butano za ari billion rwenda bakireba nika billion rushanje yes so mu abanya-Uganda dividend zabo tizikuza kurenga billion 100 zasigara zaza kushohora hero come on ebine binte bitukutekwa kuranga twatera mutoci economy yitu tukatujigwire munonga
abo kugira ngo abantu bakaba bagitinire amina ruje kubingama abantu entaro zigizire hati ni economy hamire ntwetaga gwaruka ameza tukagitera mutoci nito tukagambisa ishija okay tukagamba no bwesije tukajya ngo no wakora sente cyo kurebera sente zo rikora mu treasury bonds zo kora mu treasury bills amahanga minji nigajya ngo amagoba tukagatwara hanze aheru yihanga mpaka ahwire imyaka 2 wagatunga gabanze gagaruko mu economy gakoremo gamare mu myaka 2 ubone kushoza ubu nubwo bwire right honorable ariho inshuminke ariho bwire bunabire ndo mu ihanga rya Ethiopia kutwishireyo tukagenda n'ikimama twahanisa sente twatunga dollars kandi tutiriyo tuzaheru ubane Ethiopia na abroad tinko mayango mwe tukantuza ha abroad twakwata sente twazahanisa kutwikireza tubura umugasho you cannot trade urukoresa dollar umadisababa to kubasa nubakwereza mbabasa kwereza dollar wano hanise zabo urukushohora ihanga kandi abo no borushwa kugira ngo uriyo no shohora hari ibyo kunywa ibyo takabasa kushangayo abo kuba ibyabo bimwe no bikorera within the country bine more of a closed economy kukiritwe hanuya konka kikakigendererwa kugira ngo ba promoting ninga batungure amakorera gabo Nishika hano mu Uganda tukarete cya buy Uganda build Uganda cya benchimanywa nka bubu Chumwa habinti byakubasa umukurebo kwanje byakubasa kureta hintungukana munonga nko turiyo ntuzo mu mbari reji no kugira ngo ababine small na abine amakorera make nagaro hagati nagariyo nugongera kutunguka twagira ko twabarinda turukuretera ebye binte bakora konka tukubiha heru byagire mishoro mahango in fact kwanya mutara mishoro resirwe nahura nakangarana munane mangu hari mishoro yizire ahabwa degree ya protectionism kugira ngo ibitukora hanuya tubyekora byamara kuba byinji munongo mukatare tubone ko biteka heru abo kuba our balance of payments zikirimbi munongo no tutasi ibintu byinji mu ihanga kandi tushoza ibintu bike munonga abo kugira ngo amakorero gitagamwe tugariye empowered imwe kabebe zitinkumanya ni intekateka eyumwine kugira ngo agamakorera gitwagarya ibintu twahere muri twabita kubihaye konke twibihira yo noshanga biri even cheaper than ebirukorwa hanuya why aren't we protecting our own nanka ibintu bite biturukora hano when actually turion tugamba import substitution tugamba export promotion tugamba buy Uganda build Uganda konka ibiturukora tutakubirinda webari Acho kwanza byana nataka garuje mecho na checking record za njaha America tax to debt to GDP ratio edi 124%. Konka wechi bakutikizaho amabanja ga government gino muntu waburisho. Oh yes. Pension funds. Hadyezo because hadyezo obuchweka cyenda na mwenda arigana nezo America muntu waburisho kiri kuko kushanga government NSSF niyo kubanja government yes onkite ni nyataga checking record itonyinje nabaheru banks yenchi banks zitizi anyway tujira point yawe kama nze nagaruza henyima kugira ngo government yitati twine target economy yit neingana bilioni 5.5 za dola okay target yitu no kugira ngo twaza ku mwaka 2020 tujikuze eze ari bilioni 5.5 wow za dola ntwenda koraki in just 15 years yes ntwenda koraki twine strategy yitkweta 10-fold growth strategy ntwenda twine ATMS ATMS ni agriculture yes narishe by'obuhinji ebyo buhinji nitwenda kutekamo amani munonga wara sentate zirigo eziriyoni zirigo mwani nitwenda ngo abantu bitu berise konka bagaruke bakorere nakatashubure bakorere neshaho bareke korenda yonka bakorenda bagaruke bakorere neshaho ecyo nico kwanja byona ecya kabiri nitwenda ngo ebinte byarugo mu Uganda bijende bitibweho omutindo value addition byongireho okay tubikore mu value addition icyo kurebera ihuri rikore mayonnaise umwanya go muntu kugagura aha akagenda akakora mayonnaise Kenya akagagaraza
Okay? Nchubure mbaho Amate. toothpicks. Aha, amate omwanya gw'amate kwatika tugakora powder arigerio kahurira neyenda oba ni million liters oba billion liters z'amate. Amate gitu bariyo nibagaronda enyama yitu eina katari karungi. So nitwenda ngu ebintu yitu bya agriculture byona kuruga mwani kuhika amajani kuhika hanyama kuhika amate tubyongereho ki value. Then ni tourism. Tourism yitu turiyo tongire musente nitwenda kombeka ebyabarambuzi ahabarambuzi bakubasa kukozesa muhanda abantu batambura zeza mountain zori zaki zona tukore imihanda yo mu paka turiyo niteka internet mu paka na kibyona. Okay, kugira ngo tweyongeremo abarambuzi nitwenda ku marketing ihanga ryito muri za embassy zona kuteka mu tourism and commercial attaches naki ihanga ryita abarambuzi benje kwija. Ni minerals twino bwiga bwingi bwo mu itaka. Ibyo bwiga bwo mu itaka nicyo riko ya president aje mutacenda kwirira ubwiga bwitu bwo mu itaka ni barutwara bata processingira. Then S ni science, technology and innovation. BPO ntwena ngu omwashange ngu ariyo nakora mu irwaro rya America no munasi ariyo mu Uganda kokana kora America. Niwe na prescribing. Ni wariyo na solving ebintu. Call center ya America ori kugikora amaryo mu Uganda. Abo kwa India ekozere mu byinje yahereza amabantu imirimo. Ngiye tenfold growth economy nekoreka ngo tugende ntombeka economy iri kuza kuba mpango munonga. Now ebitu riyo tukora mu ryebe nteko kuteka amashanyarazi tengo factories zatunga amashanyarazi. No hora ngutina amashanyarazi ga extra titugine. No titugine nyoni manyomo ijo hine time ina twiro wa president nenda megawatt 10 hari habandi nibenda megawatt 500. So nteko kutandika no kombeka za dams kwa gitwine redundancy around nka 900 megawatts zona nibaza kuzitwara yanarije kushisi ngo umeme kejenze UEDC rijana na disco rights mugaza ugarga hogaza UEDC by the way neza koraje munonga tujiho buyisha icyo kwanza cyabyona abakozi bingi ba umeme bona tubatwire nibo tiro mu UEDC. Software za umeme nizo tugumize munaso enkora ya umeme niyo tugumize munayo ekitongiro umeme kabane investing miliyoni 5 za dola buri mwaka hati UEDC tujira billion miliyoni 5 za dola buri mwaka kumara imyaka 5 kuzisupportinga ekebesa so neza kutebekana transition yo no kufuruka niwe no kimanyi okufuruka hinde bikwijamo so mu kufuruka okuhinde biteganisizemu konkambe nishabambe mwayeta maybe abakuru ba UEDC bijaha baganiro n'abantu babashobore now protectinga economy yitu. So ekiwana ogambe cha Ethiopia. Okay, hati tokubasa kubano yenda ebibyona okakingo rwiji ebebe bitwagambe bya agriculture bayiha byona hashino horagure ibintu byawe. Twakora abanya-Uganda bonka tuwakutandika kutambura mu kidiba nkoro sonzo kirebano ikaburi boundary okajota ndyo wamani awoja ngo atayera boundary zone tujya ngo economy yitu tujigure eberi broken kandi nko kuwagama tugire controls na support eitwahereza bamwe kandi mwe byakoze cyo kurebera furniture hatu waba noiha furniture hero omushoro ni habo kuba twine za factory za furniture mu Uganda zikora tiles shana za special tiles kuyatwagira factory ya tiles kapeka tukateka omushoro mwingi ha tiles zikuruga aheru twine twayemereza ejeje industrial sugar industrial sugar je mukunyomu bia muri sodo munchi yona 100% kaneruga aheru tihine factory omo yabire yetebekanise ukikora abakinyara bajangu ntibasa ukikora konka shitwa chikora nimuje kutusupportinga buta twagira ngo mukikore. Okay, as long as nimbasa kureta shukari yone yaza Coca-Cola Pepsi izikwenda kozesa za ruhamo izikwetaga mwana mbasa kugikora tuza kuzibira industrial sugar kugaruka umuranga indeed
tine industry sugar kujo muyanga Wow. so waba uri mu sector oriyo no kore ikintu kirungi oriyo no gira ntuza kugumzamu nitishoma mpora tukusupporting ezo ekizibu titkwena ngo twate sector twemere tujengu hati twayemereza ibintu kuruga hero okay nari twabiteka umushoro muhango kandi tutine roko capacity tutakarota kamino mamino wakane tutine roko capacity yes wewe munonga right honorable udakika bwitu waho yo haza cyangora kwa kwibugana bya bikiri byingi konka tuteka kubihereza kitini nyenda kusima Barije Charles uguno wa mtoma yakusima abayihereza messages mu rubinji munonga abamba tureba ha YouTube mwebare abamba tureba aha TV na nabamba turukiriza aha Tayari FM mwebare munonga ibyo gamba ribinji konka hende bubwire bwaba buke right honorable nyenda nguturu kuhendera we ni namasiko mutijaga kandi kubona takagire mu karuru konka ubwire bukuzama akaruru nko nubwire bukureka abantu binji batarukurebana nubwire bukusiga abantu bal divided nubwire bukusiga umwe kibina ngo no kurakinga cyakurakinga ninga cyazamu okurakinga nicyo muri nyankore cyandugo muti nanyeregere message yubumwe iwasigira abantu abarundi batureba na neki cyone cyo akwanunda kugambaho iki tutabasa kugambaho mbwiro butwatandika nienda kusema munonga yedidia abanyarwanda okwesimbwa omukaruru omuramwa gushemiye kuba guri omuramwa gushemiye kuba guri okwereza ecyanga cyawe edo kukijwekera naro kukikorera omuramwa ti kujya unasinga nanka abo kwanturanye nawe mparana hati twaye sotinga narishi nasinga nanka abo kujambere nyenda kwetungura nko muntu so akaruru kaheza ko omuramwa yaba gudiyihanga omuramwa yaba gudiye cyanga cyawe oshemeye kureba mugenzi wawe misho kamujoti reba wansinga fair and square ninza korengana niwe nanyi ninza kureta biteka imbire nyine nanyi ninza kureta biteka imbire nyine imbiteke hwaho ndebe yaba kora arebe me birungi obyakire ibyo uri kuranga uti birungi obireke okwe nikwe politics ziri turiyo ntuzo mu ubururu tibushemereye kuba obwa life and death a matter of life and death no akaru karahwe murirano anaza kugumara murirano warugana ho nawe omanye ngo bari abarasinge ubone baza kuri abaze kutandika kora kumwe iwosigare watemero rutoke rwa murirano wawe so nimbashaba akaruka tatwahora niyo ncakaraba NRM nishaba abakuteza akaruru murebe ngumwakora cyamazi mwakora toburinganiza hina bantera kuruga think no koko yabiri bundi bujonke ndari kumbuza ngo bantu bagira ngo itwite kuno akaruru nibaza kukatera ntuza kusharamo ngo nako mugongo nashiki akaruru nako mugongo tinkwamya ngo aba electoral commission ya NRM hine nomwe oragezeho kwetera hebiragire byi tukashitama umuseke narishaka chika kakurira ekibina cha NRM twajya ngo akaruru kitkona nako mushana kandi nako mugongo so hatakagira aba electoral commission abaika bakaza kutandika kwekora ballot paper zabo kwa haha kirye cya ballot paper nizuruka Kampala kandi icyo twashitisizeho kandi turahire na budget yacu so nimbashaba za register ni mumanyi nimbashaba urso abantu abimuraze kwikira za amwanyu gukutera hakaru babe barya abaronzi na nabo kuteza ubutiburu rwareze abo abana baciko abarugero mu byaro ibyanzo mu byanga so za register nza kwani zimanywa za lisene zimanya mureka barwo bija bakija bakaza bakatera ikindi kanshabe inayite kurama mu bicweke bimwe ambiye ningambo no mukuru James Tehe yanja ngo hine cishweka no muri karamoja umwaka shereka abaronzi hati watandika kushereka abaronzi noba wayombeke kibina nubuta kandi noba wazo mu buyayi okwata abantu abagorogendo baraze bararo muri biya barare nibazina nibacakara then barete nyinja kari kutera ona abo nogira ngo nabakire imingo bwatahungu bakabara intoxicated bakakora cyo setariyo tibakuba bakire so nabeshengereza mutakabiza mebyo ibyo uza kutwara abantu kubashereka gukora ki inga
nishaba abantu bitu baburengera izo mureketera akaruru abiragire bitibwa obarasinga bamusinga feyare bamusinga akareba ngu bansinga tinyine kinkwa kanisa kwata mugenzi wawe mu ngaro omugwe no munda wabo ino kweta ombitu tokwetaga kurwana tokwetaga kurekera amabaye tokwetaga kujachi handika handiko kweta ombitu kwawe ohandike electoral commission ya NRM Kampala neza kugaruka mukonko banze washaba abakuru ba electoral commission aho ubashoborere inshonga zanje niziti naziti babura kukurikiriza ubone kandi kuza kwikiriza aba Kampala nimanya Dr. Tanga na team bar ready bine team mpango hati tukabongera ba commissioner tibakire bashatatu ni mushanju bine team mpango nibaza kureba ngu bashobora inshonga z'abantu konke kikukirayo tumanye ngo twani tukoraka karura kuturiyo twazamaka kuturimo ni NRM twakumu bumwe twakwatanisa nabura kwisizangana nibonye nchakare akaruka heza kwa nitukwatanisa nabwo burungi bwo kibina cyita abo kwa karuru nikabakaho so nimbasima okweta abo mu karuru kandi nyenchakaye katurebe birarugemo ubwe mukama aryo muhezi witu wabara mnonga Rt.Hon.Thomas Tayebwa utwatayisa program Eiraka ahabwe kireki nyoni nyenda kusima mwena bagumani ite kurugashesha tumpake shahezi ninde budakika yabidakika imwe yara umushanya katano tukabasa kurenga hanuya abayohereza ubutumwa bwanyu mwe bari mnonga nyine humwana wanje mba mwita designer designer we bari mnonga ubwo ndo w'amana uko muri nyamiko nyenda kusima rya mwana wanje yanga uko muri yanshana nishanga muri kashenyi we bari mnonga message n'abantu binji abahereza ubutumwa tinkavagaraka mwana wanje Andrew Kansara ni we bari mnonga message tukabasa kuzushoma zona ahabwe inshonga yo bwira nyenda ko bayisanga izo bari nyincakare tujja kuba nitureta ikiganiro cyebyo bushubuzi ikiraba kigendo misho hari Inspire Africa Group omuri ntungamo kandi tujja kuba nitugaruka ntubaretera ikindi kiganiro mushazo umwazyo kandi izo wari wa mukago mukasheshe tujja kuba ntubaretera marathon erabe negenda omisho kandi ikigenderwa cyayo abagitebekanisa ba Inspire Coffee bari kugira ngo sente zirarge mu zija kuba nizwera abakazi na mnonga bari mu kuhinga umwana mnonga bataka guzire kitsi nimbashaba mugure kitsi tubase kuhagira kozeji kandi kite yo ragure abamo batine uninza kubasinga batine aho kana impire ningora practice nyowe ninza kwikosha 11 azasho abinjerite tuje bwanyuma abinji numuza kwijaho mugwejegire mu kigwejegire mushange nahereze warm up yes so reka tiwe natubuganeho kumwaho ntungamo nyenchakaye ninza kuba ndiho aha ruterane rw'abashubuzi ninshaba abashubuzi bite mwije mwiko harimo kwega harimo ibintu byinshi byo kwega naza ko haba kugubinje please mwijeho twege tumanye byo mwana n'izindi businesses timwani gwenka na n'izindi businesses then indeed nko kwa bagambire rwa mukaga tugumize mutuzeho tuba supporting kandi rwa mukaga nanye ni tubani joining woman MP wanje Honorable Juliet bashisha hakiro cyukuru cy'abashyara cyamitomo. Yes, Honorable Juliet bashana mbwe ni kwendeza umukoro murungi izoba ryo mukaga ebiro 22 obumara abeno mujaguza ekiro cyaba cyari kiribilated ni kwendeza umukoro murungi munonga kandi izoba ndiyo rumwe tujja kubana tureta butunu ebishano kuruga umuri gomba ahi president arabe ari kuruga harinye nabita abantu tukora nabo na Rt.Hon.Thomas nyenda kubendeza ekiro cyurungi kandi kwa bayisango igi program nebereho buri rwakana kuruga 6 mpaka shaha 5 ahitwa tera touch umushonga z'ibyo butegeki na nebyo ntunguka turu kugira ngo amaswa gutwine nebyo kugira ngo ibiganire bituru kuteka hanuya abo kuteka ibintu byo mu nkora mbabasa kugira ikibakwasa kwihamu kugira ngo hakore ibyo ibirarete Eihanga ry'Uganda ryatunguka murari kurungi mukama barinde.